Kajing yakni tiket na ke NPP na benta kani ke election MDC kaban Salongshan kalau songshit bah hakikat tu kat ni tiri konstituensi na lor bagi donru ki jaka hadu bagi blok kimla syu banrai namar baro ki bapan ki dei bapiang sudah kat kum kajing tu the working president ke National People's Party NPP ba Hamlet Darling le tu bahaso yong kiladan hadu laingun ki bapan tiket nang ta uyathu bakani kajaru ha soring kham ka constituency ka bami khmat do CM pamenta ba panya sing CM ubala jet ban let yakun no na nong thamai habay dei pan bat ka jirang na kalyang uba hamlan ulethu ba watla ka dei ga jingshisha bakidan UMDC ba Victor Rani Henry ki happat ban sngap ya kasur nakablok haswa bakin jid ukurtong layathu baha maulai ru kadan kajingpan por nakablok banyak kren shwa halor ukurtong halor ki khubor baka party kathmu manum se kurtong ha mau khar bat jaya uba hamlen ulethu baki dan ki blok ki ba pentip badan ki bakwa ban apply tiket Henry nakaliang ka party ka ay jingmud yaki makin hap ban pethu haswa makin ay tiket. Nakaliang jong ka sayong kidon hadu kumba laingut ki bapan ya ka tiket nanti na po sayong constituency ka bakan thubru ya u sitting MDC. Dan nakaliang jong ka blok kam sumla ban rai nakil laingut yanu ba kinjit tangway di laingut tigala pa sa state election committee. Dan nakaliang ka state election committee nge dampai perman bahai dam dang kini ki laingut yanu ngen ai marba kimla ban ai lu bur laingut dam ai dam wei ti yakri kimenta nga sa sakria singi ti ebet suaka Christmas persi asoi ka ya u kadidi bangis pemenano mata kasoyo konstituensi ti ba idu milia shu nanti na po so kam indrai ilaship berlian no nanti na po no tmai konstituensi ti kumulong mantai ka blok aktif po so kam kadang long aktif kadang trikam bat mentak dan persang ban finalize ya kandidat nomor hang thiru dan ba ar langut imat ki baya pan ya tiket banile ti ka e bhai ni bagin surai marmar ti hang thiru kadang persang ban penbet ti kebo menahi pensaya skop ka second list tiket kateng jong kandidat pi ka maulai kidon ki balapan napo ka blok bar ka blok ingi ka pan por kwa banda bisar jwa po jong ka blok tamalong kumno na po maulai non kandidat jungi bani khon ya MDC kaman sawan pensi aso ka scanlist ka bangin sepe banai ki kerteng jong kandidat apa dai tu pi kalong na kaliang jong ka motion root ba jigur merthong ini inomile so ika election MDC labu ka kandidat bakam juru iba bejok pigro pro ini inomile so ya dika election MDC Daras mirang apso ya ka recommendation ka blok. Ni pergi jirang pi kembango mene tindak liang jongi kem ke parti ngim kwa ban ai ka direction nang ni dalor seti spo ka blok level jongki niap bet ya ka recommendation dak liang jong ka blok. Te ka song ka blok lar ka pha ki keri ar langut kata ka song po ka state election committee de ka baklo matahi mirang ap ya ka recommendation dak liang jong ka blok. Pi ki babon hi ki jadon hi taman ka si kidan ar langut pi kum ka besar apa meliam mate ki bapan tiket kedan hadu hendremut apa meliam bi bukwa bile election MDC di apa meliam pada nak liam jong ka blok kala le lak jong ka kamaram hakaban pinsutu ya bar khot kitu gi drengut bakdu gi jet tangwe di kala suk ya ka state election committee bahkan rai marwa ya ka homework barol ale na po ka blok level tadi kedan pada gi blok pada ke bakimla marai marba ke ya khai ba kini ki pan tiket di ka pa state election committee dan kalian juga state election committee berdagin hak pada besar bin jeno bagian ai ka tiket tapi kidon ki hatena blok gila report ki ba kidon ki bakwa ban apply ya tiket napok ka jawab napok ka mokar pator mokra dan re nak kalian jungi pada ngila advice ka blok ba ya kini kan dia ki bakwa ban ile nak parti jungi nyom ban page pate nomor bagian nomla ban ai tiket kat yu bapan tengok tu bapan dekat juga tang sapa tiga melak ban long pi nak tahu ya kini ki blok hi ngimpat kerket nyedang pechwa
larang iyo kandidat babiang ngin haban ngin pemi bet marjit kuski kalau kan play bro ar konangon ndre larang iyo pergi kandidat babiang pada ngin haban besar dia so begin ai garai